Mesti saya ingatkan Pak Bu. Iya nadena makanja bokongnya tapas sadia lo sore mulri makasaki. Kasakamaya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai yo kue bolata dia patunya punai Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Ya na tu nak kedapat tasawuf iya pemapunai ko dia mapunai. Selama mapunai mau pi dia betul mapunai. Betul na iya ko ang kamopi kasara na mo katani dia betul mo alay hakikin. Tapi ya ko mo berengi kasara na angkan itu hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya Bu aja nemegala ada ulawa tetap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situ mana dega gacau upa tau matewi narik komace bija-bijana maka reson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, ang kawat na degaga sisat guna-guna na waramparan ni si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya waktu ya rom, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti purani kama lino. Jadi okopya sorry mondri itu napaligaguna na waramparan ni si bawa wija-wija. Dia nasi tulut tahu wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur ia komo pikir buruk edai betul. Nah sabairo alam kubur bukan alam akhirat. Terpahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna decengnya angkai tapakang ka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah dia na cocok. Makanya dua mi kesempatan nomor si di waktu tuota nomor dua nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng riwat tu mateta. Ini dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Ia tu nak kada nabita mau pa itawe nareko masih jay mati nasaba dek napaja amalak di masih berjalan dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya dimilodong. Tapi iya kumakali nabita macila kita nareko akamaralino pampuli nasaba maka sama-sama kita mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na na COVID mati te ilam matawe diga turun. Tidak usah hari kemudian kita bicara. Nasa kumapili. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Taki buarangi wakaf Pak Tamatota. Taki buarangi. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kayak hadir, kita makan jaki pikiran tak. Bikin etis sangimaga sijak na nalupay kita otomate na degaga tau gajampang. Jadi si satu pakuli bikin etis sangimaga sijak na nalupay kita na otomate maka degaga tau gajampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz palingan dong nga sumitetari.
Ya kumala daki makanja ampe tamala dapat tumali talo ko pada taro patawa di jaji do ngasotan. Tapi ako to maseke de sisa gagat ya sisa madio mi te ko to mati. Maka dai to matat tadiolo. Iya riwat tutum na rekomat tajang ko kumatu amat yang iya ko wija-wijam mo murad nuanga buta ciwari ko. Iya ko taulangnya murad nuanga buta rapa ko. Maka daka anak talagi le harapkan milaw dongan buta ciwali mopi betungan na manudong mo papakuragay. Nasa batu ki lagi mandari na lupay ki. Lai kiri laju panda makulay yang nakalipo ko chapu ini. Ya pupuray kiri nga SMS manikadalato ni kiri mata denang kan ako tanatana makala madisi mo ki katuma purani gamanre mana satu ki aja nanana tay tanang idin ang kay tu makokol akasya galaw ta siya reki boro na tomatot tayo matewe dalam 1 tahun. Kedua milaw masyar taluratu anak pulo na solalan na sitaw na kedua milaw syaray tomatot talalan na sitaw na manas sa idi mapahangagama mopi maka pabija-bija tak ko din na pahangagama aja tatajan nila syaray masih ta sadari Eropa apalagi ko balibolata manitanya pajay. Idi arone makadang kabainay ko idi makunray makadang kalakay ko iya na pujisani ko totoo tapi ako tomate pasti juga akan meninggalkan terremoto makunray terremoto dan na siulang pasti mapasa status nyo ko to sada 1 bulan bapak meninggalkan yan ang kanaduda yawa makome makadasabar kita sa makasih ya, mesti saya ingatkan Pak. Iya nadena makanja bokongnya tapas saja los sorimul riman rasaki. Kasakamaya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai yo kue bolata dia patunya punai Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan na ito nakadapat tasaw po iya pa mapunay, kude mapunay. Salama mapunay mo, pide ba ito mapunay? Betungan na, iya ko ang kamopi kasara na mo katani, de ba ito mo alay hakikin na. Tapi iya ko mo beringi kasara na ang kanito hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan, dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja nemegala ada ulawa tetaro mak bulawa gantasiko macam lama nangulu na kulay buting pamuli tityo kung kamano ko tapi dito nakataw pentranya dito yeah. Aja tak ada nanukumostas iya mali betul sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak Bu. Itu ulawan nama kunrai anu tasuk mana tuh kega nomor rosi di rantai itu kan di dalam yang kedua anting itu juga di dalam yang ketiga kalung yang kesana gelang itu juga di dalam karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tulawan nama kurai. Ia makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawa tapun, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makadasipato. Paya makoko apa itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki makadakaon na tapasadi eleta makanja tu ko manasa ang kawakapata manasa ang kapasidakata to di ilolongan na iya ko mabicara pasidak kay tawe kega agaga palimega apalan
Pasida kami na mega palan. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kagayasan ang kamasigi na bagong tawe, idi tanggung sumurbor na. Yakotannya sumurbor tatanggung, atau ang kagalong, ang kagaga na paketes, sikola, pondok pesantren, atau sekolah, atau pantiasuhan, na melo mabor, makanya kuidi na sabak na pake, makjenne, lolongang iapalang. Si saway jenne na miti o kotanay ninong idere-dere, makiapalang. Matam mayukura na sarri, makiapalang. Kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Na inung yaro na naik, patapulo sona patapulo ini na dinacapu kuatan. Setiap ibadah yang dia lakukan, kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Tasakamay ba? Tongang makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cicami mangongkoso, ia panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ini. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang ini makasih aja na di pajamay na pangkat tahu Pak Dega na jama de na pigaw ina na tulilari pahalana. Yan na to nakada ko surumonri ang kata ko surumonri masela mite di na kau jamay ma na ka makalada ga pala mako kada de yero na e pure mo Pak Guru mancaji guru ang kamuri na yero pure mo Pak Guru ang yero na yero na Pak Guru ang kumuri-muri na mancaji guru jadi yero Pak disangang pure mo Pak Guru nga tatala imalabba di tangana umay na sabari na amal kang materu yan na rotulialik ko hadiah ko kung Allah Ta'ala pahala. Makanya Pak termasuk itu kong kagalut tak melo nalalala tawi tali laloy. Mega tuh dia napahang. Nasa kurang itu galungnya. Dia napahang iya tuh. Iya tuh galungnya kalau talay lalang iya itu tak punay. Iya tuh tak salah iya matu mau pakai ko talay. Isalay wija dale ko ningeran. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka seke Pak. Ni pulai bata galun na din na melo. Ni di na kurang tatamba mi. Nasaba pahalana natasaliman mo. Ya kuidi yo lo mate lakay na lakay baineta manasalakay mon re malay. Ya kuidi baine yo lo mate na baine lakay ta baine mon re malay. Makwami to. Iya, aja tak kena puji kilake kena puji sani makoko. Iya ko mate masa gede nak bayi ni nak tuki lagi melo mak bayi ni palai ko mate. Ah. Dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadang-kala kehidupan ini kan dia sadari. Siya kaje tanah tu kilino. Sinampalada likul lisain hasabi wa hasabi ummati. Baina si itina wa sabaina sa nabita antara 60-70 tahun. Dia namita po. Makomoto maloliso makarui matoni. Iya, makomoto apalagi kung kanila sa ito limapi. Natandra-tandra matangan itu kan nomor oksigen na mo ba na ubangnya tandra niya. SMS na lang kalamong ito. Yan naman pat di na ito mato ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Natandra manang itu Pak maparingarami nasabakali gaya punay ito kahapakai nito kanya hamili itu tak kalewe hapakai mi di gaya punay ito matay hapakai mi iya kunali po nga latala nalagay pa kita selesai di gaga jadi dia itu gaga hamili Pak hapakai mi yun na to ampay natin nga gamay iruba watak kalewe terutama di makunray aja na tapalit Ronita. Nasa deto ji ustaz aja tapalit nasawa makumimatiro nakibo po nga Allah Ta'ala sukuru kiro Pak bereno po nga Allah Ta'ala ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni cila aja takallu inapa tapaliko palite kapot yung makunray na palito nakallu na pa napaliko pati ko nga ngetaho iya aja karena kita hak pakai bukan hak milik na pinra pagpinran nami po ang Allah Ta'ala
Hindi ka to ba? Hindi kaya pun na ito. Mga kung kau to na tayo tinra na tulay ka chaspion na. Tinra nyo to na napay palit ka chaspion na loko chopo na kama chay. Makumati ito kung halata makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumatin pinalit. Ano begitu? Dia nalarang ya gamay itu macantik Pak Bu, tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita Pak, mega to ka kita nasa macantik ke televisi ya narupan rasa. Iya, tapi dia itu nak to pendranya. Jadi usahakan, ya maka data nak macaki. Usahakan ng kawakapat. Tadi itu namanya nang kung kamasigi ibamu nang kasamit tapatamo ko tong kana tu wala ta kusuro. Nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabita nigi bagong sigi masigi makadami mambana masjidan. Nigi to bagong masigi. Dito na kada sigi masigi. Jadi aja tak kena bangun sigi masigi manrasa ki koci di masigi. Iya, jadi makanya bita nigi kita bangun masigi o kolino karena po Allah Taala ibangungan ng istano pila surimun rin po Allah Taala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko mabangun ite tentang ka hotel na kusuruga. Angka boleh yaki borang. Namo din na sampayang. Iya, natanya pa sampayang iya pasti dak kain. Namuli na sampayag, di na tama. Ang kabola tapi dia na tama. Makanya kasi tonra, akimi sholah wa atu zakat. Kasi tonra yan. Tatongi sampayangnya na sama itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakat, keluarkan zakat. Akan majasa kaki itu pasti ada kaimon rebe Pak. Yang mau tu zakat yolo. Ya komen raya saya tak tadupe zakat itu pala yolo. Iya kanjan tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumo pigalungin ni pasuhem apa ya kalau ni boleh nala ni makun raya lina marai apa ya kui dompingi galun na mo bapaan ya kui gugu galun na bapaan mak bajasi te galun na bapaan na si sanay daros galun na mak na jadi upasannya jadi usahakan tapakan jaki saka na sabaya komeki misalnya warang parat tambah atau desa kan itu apa iya ku iya tahu memang kemaja saka kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dalek kanenre iya ko pasti dah kakak dia cocok na sabada hitungan na iya ko saka ka mana sa 2,5% komal iya ko ase kan 5% nasa bigyan na mega. Maka po yun kata madari kinasa din na siya kay dupa lang kamasa din na siya kay dupa siya may majumpa no. Nasa 5 pante siya mo dupa nasa 20 karo ko na 5 pante tung panon 20 karo mo dupa. Ya kini 20 karo mo panon na 5 pante ni mo dupa dari kino. Hindi mi ana panon na. Begitu makuraso kurumi. Jadi usahakan ya roba tapakan jati. Yesu kasaka waka seke raka si cawe kamane. Napa ni denanre api Pak aja na takada tanya na suri mo direke lino bawa. Denanre namo boleh dito na denanre api. Namo na tu no tahu api itu dito na denanre api ko makan saka. Nasaba kayo na saka eropo. Cari pawasa makinan lega ina mapacing. Di kong kagagay legan mapacing berarti cari pane lega. Na dito nanre api dara eko dia na macarepa na tu nanre api makomati boleh tanya mi carepa maka tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lah heranna tapi hakikin na de jadi namo na tuno api tawa dito nanre na sama sipa na mi api matuno ya ko nalagay sipa na pangalataw apa sipa na pi na tumi anu macarepa kama ko itu ya ko makanaki bitaw kinanre ti bolata na magampak paganya ki basaka na de na minanre namo na tu na pita de tonanre apa de garopona kama ko itu apa na bibarahin 40 so na 40 ni na tuno de nanre api makana pangalata lang podanya pi ceke ko de nanre nasaba magay anu mapancing de nanre gagay ko palenda kang ko de nasidakang
O pulo ko nito dasar na nang kaya sa mula balo, kaya sa kumanam ito, manre, nenre, ase barun na dinan, rejolo ko din na baca kumanam ito. Tapi napasalaman natin makukuhay. Kira. Jadi ini penting saya wasiatkan. Mesti. Tapakan jaki masih dekat komiki selama. Apa itu tau mabasa pa ay naipuji mana? Namo to seke puji to. Yo po tau kat di itu namo to seke cacat to. Iya. Iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca Pak, dalam satu riwayat makraya kong katau seke latuki anak tako nak makunray anak tajalalo to tadi. Apa pertama turanaka? Iya, dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mutarima. Apa itu tahu seke okolino dega sahabana namo kusuriman de bakoto. Tolilo jadi itu. Ya aja teman seke Pak. Pak ko tahu mas seke itu namo tahu seke cacat pi makala tu tahu seke payan padal nawali na pali. Iya. Iya. Nah punya komiki yang nggak tahu kanja bersebawan nih. Pasti nggak kita tahu kanja. Namo pura ki lau salah 10 tau ko makaya mabasa kita patau kanjaki. Tanya pasang pajang, ya ko pasang pajang ite makalan ite teman-teman. Ya ko pasang pajang ina masiki makalan ite pasang pajang bawang ya. Bisa mesang bawang, lasuna. Dia tu guys na lasun kita kena lasun cala. Ilan le oli na mamas atau ampu naman di tangan. Yan na riasa bawang. Pasang pajak dia guys na. Yang pe kong kabawan na to matawa bawang. Apalagi kung makan ustas bawang. Tapi jalur keselamatan, ia rolet yang keselamatannya Pak Bu. May galalan na. May galalan na. Ang kataw salama na sabak sampayan na. Ang kataw salama na sabak sikirin na. Ang kataw salama na sabak baca Quran na. Ang kataw salama na sabak ampe-ampe medicine na law pada narupataw. Ang kataw salama, bahkan kataw salama apa? Gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako patede, deto na te mana suku Pak dulu lepas suku mana. Ang kataw ko suri masampaja maka galak tapi ko suri mapuasa na sana itu ramalan sa disipan sa toka. Ang kataw ko suri masidak ka maka seke tapi ako masampaja suna di gagak kalay. Ang kataw ko suri masikri kita nga tapi ako mengaji ulang-ulang tama baca Quran. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja tak kerja tiang dia nak kena sumbah, tuh dia nak kena sumbah, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alfa sholat sunnahnya. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Ya biko dito na puasa dito na tasikri dito tangaji dito na maseke to ni desi sa gabubuan dito. Pamasi manisapa. Tapi dia itu gak tahu dia dicin apa kamu nemu. Cuma kami tahu mega tasalan. Dito tu gak tahu madici suku to pasti kekurangan. Namo pik ko bati tamite tatang kekurangan. Iya. Jadi na to ampe dito tinawat dibenci lada te ko kataw si benci kay jamo ta benci lada. Kamu tu matulang kaneway. Apalagi ko pa politi pajay. Ya lalo ta si salah-salah. Menre itu mancagi iya itu ko watun na makampanya te na madarin no kacana to. Ya ko terpilih madari tatuturap. Tapi dia tu nak apa dewa deh. Iya. Apa agak nasa nanapura mau wajah napa kana pilih. Iya, maka na tua tak kupura ko wajah napa pilih ni si ko yale. Nama kilo. Yo buko na wajah kitu di napa pilih to 5 tanah materu. Yo buko tali Pak dere na maka selesai. Ini mata puji tu. Tapi dia tu gagal ko dia. Ibadah kaya gaton roy matu ya kapui. Nomor di sampaja perlu jalalo tasalay. Namo magarepa ta sampajang. Ya pe ko detu le tepat waktu maka letama loroy tate 10 liwa 5 menit. Namo tate si di pita jamai. Kopi lo sampak batuangan na dewa kada tundai sampayangnya de
tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamula waktu ia ko monri na de tatta ia sah bahkan makna nabita ia kong katau masampajang pura merokok sirakan na tamo waktu berikutnya masih dihukumi sholat pada waktunya. Tiga ya sepura ni rokok cica na patoko pole rokok masa pajalororo na tapak bangas sarata we. Makanya nabita lai hukumu mopi itu teh masampajang kuatuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiru cuma makarami nabita abdalus sholat awal waktiha si kanja ne sampaja ko pamula waktu nasabak magay maaja na jito mabela hindi na ko yuli anak tetap payuli na tapang kamaryo niya way yung po ko katalupi goray si galit ginis makiro mangundangi rapat tate arwa na tate sa pulo pinangka manre manitay lang kay naliwa kundron mako tapi ako yundang ito apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nagka tate arwa undangan tate pito nilang kamo kan kasi matayang malakday po ranno mako matito po nga latala ko tate sa pludo na tama loroy na si tangala sa pludo mong kami man ako masige tudang iya tutaw iyanchi pamase maraja ko po nga latala yan na riya sa manunggu waktu nang kapo tutok kama pitay na palari panapay naganggo seta pura ni nala sa lisapan nanita si bunga-bunga na chukesi padahal pura ni bataw napay ni ngaraman kilo sa side panipulong na pulos napay liwa gan na bagit katotaw bapi masalawat pita na chakarudo hindi ka pangaro ito tau sahakang tagang kuliangang kung makalang katototaw makala sibuk ki ustaz sibukin pa dito masampanya kalaga may wajah pa sibuk ko kada to masapadale sigilingan iya ito kapang manang kamalupay malikoy dale nagara-gara masapadale mastina salay video le tu jama-jama masa padale mulok ko matoro ingidale laong ko yo milaw ko matoro ingidale na pa ko ka ina to ang paisuro masampaya subo na palo galung isuro masampaya subo na palo pasay yo po siya sama ko koy ang kami man ko pasay di pa na subo tapi dito ka to ken rama ko ro aja ya lalu ko tahu pandrita pahakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome koma baraka dale muna ko masapa dale ko masip pitana ena pa ko masuk yana to nakada manu mature ya to manu dito na may makali jao ko tanya na mapatang de pa to na mapatang de panalabos sa matan na senendre na machiki tate sa 12 matu mo nini nataddo isiban na nasaba no imalay ka sa partiga malam melo isubo mato nataddo si siban na ay masih kiri itu apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun masih itu nano yan napitan na tanen no ni tegere kasapulo na jaji manre mo makare-kare minanre yo pwede chi dia na tajaji na mo andre makatorat chi naikala yo kumanu nere Kinati akong kataw makadagkana kada pigaya nata. Dalelo po ya bukan may nakotasi dia na makisiyang tatang kalolongan kasa syafaat pahala. Na mau paula de to migana na ba tau pa na to migana na. Pa makada nalitan kasa syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na de cheng na pigo ya nata ang kabonus na lolongan tawa-tawa. Yan ito nakada nabita siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu anak makunray syafaat. Ya kung kadua anak tanak makunray na pasampayamu akaran nukit. Di na pagisaiki po nga latala pinaraka. Yan ko aroan sabaran. Sabaran ki koron. Padiga pajaminan na koron na makunray. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pasampaya. Yan na ito ang painilaw Nabi ka supaya mega anak umat na matu madimonre makunray. Yan na makukuha manasay. Kani kamati kani makunray.
Kamana ka ron ko disudot na mo. Iya. Pak maka riwayat urun tu maka dade na ka malino na rekode na 1:50. Katong maka 1:40. Jadi 40 makunray na pasi di aron perbandingan na penduduk na dino na pakamalino. Iya. Maga na kira-kira jagay arone ko chiki manyarone na 40 makunray. Tanaw-naw ni gare. Aja na naroon tapu iti na kucik di tilay na batapulo iti di ramah ko manibati ta jagay makole ba nito batebe jagay di makun raya surim ri akhir saman si bawat jagay di arone di akhir saman kanya nak makun raya bawa mapabitaw makopat namo arone mapakatataw katanya to malole ba namo to matoy may to impe Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak maluluin ini mah kok na mo to matoy. Apa iya na ro HP ro? Iya. Iya na ro HP we. May galak gunana tapi mega to kasolangan. Cecawali na sa kapanditata. Iya. Iya ko idi melo makigunang ko decing macigidecing tapi ako mi palo ko jay majay. Mako mega to makala pa balik tu HP kakade nang kana balik HP ya ko makala ko talu to na tapu tau makatan ni HP mi tu pa balik mati makanya saya wasiatkan terjaga tantangannya sekarang berat Pak dan gampang makanya kung ka masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana aja na di semana ngite masalah tak iya pangewala kay nga pamaki buat status oh ternyata kau begitu ya lagi kumaki buat ni status aku tersakiti kalah kung ka masalah ambil air wudhu kemudian sholat nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat ya ko Pak dong ngamit tamo pa itajam makanya ko macan ring laki aja tilo dong iya aja tilo dong matanggal ada nak kedua ni malaikat malapro so sini malapro so kami sih magani ko jumay na chandri namin lodongin na dia padilapro Nacatak mi malaikat aso satu dicatak mo pa aso hai catak mo pa sini pinapilapor nawad ditubot tina dia penilapor makiro dito nawad disalahkan malaikat nasa bayaling tugas at kedua ko malapor seminggu aso sini mo lapor aso kamis makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak suruh ni masampanya nasabaya sampajangnya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala na catak mi malaikat pahalana tapi urusan tas urusuki langsung si Bapong Allah Ta'ala iya ko Pak doang na catak mi malaikat na pernah lapor sama kira ya nanti ya ampai dia usah baka ya tuh ko tau liwa lapi na doon na kupure mak beresalah aja na kupure ko mak beresalah na tatutun itu walaupun doa sudah sholat itu dijanjikan mustajabah tapi dia kacau itu adalah sempaya monremil lawi nasabah sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala kamu kira pada kena mata lipongi aja lepas dia patah lipongi apa kau milu salah-salah itu makanya malaikat terlambat kau bos nah pura nama bicara kamu kira mestinya dipahami makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya niki joka angka doa musafir Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa ya kota baca ya aja tak kasih sambung tak lupa dong ya tuh Pak Bismillahi tawakkaltu 1 alallahi 2 wala haula wala quwwata illa billah 3 ya koi baca Bismillahi tawakkaltu ini akan ya agak yang kata joka agak tak kata joka mekilau masih nggak mekilau si runtuk mekilau maga atau dalam perjalanan aja tak masalah maka nak musibah deh tak bacanya itu Bismillah tawakkaltu nasabah upam mulaiwi
nasabak barakaasan na po ang Allah Ta'ala tawakal tu okko maidi madengon napaki makada alallahi sinin na melo urus o kumana mili uparewa po napa makada degaga elo ulle ko tu elo ulle tamana minat ya la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Jadi baca bah bismillahirrahmanirrahim. Apa gini itu cukup bola ada bakal apa? Awe. Kira tomato tariolo macam makada kiasan. Makada cengari cukup bola. Ya kung ita mo pi cukup bola mo tu de salama ko tu. Yo pili cukup na bola tay cengari. Yan nasang ito chopo bola ajojo na ului ajojo na ului dito ni cengari cukuki icukuki ajojo na ului ya kodega kay bayangan na ului kada aja bujok ka balato nga to nasa chopo bola mo dito na kala chopo na bola ya monroy ya chopo bola mo iya yo pwede macopo na bola tayo no cengari itu le cengari pali way belana makanya itu nak le copo bola sitongan na ulu itu jojo na ulu na suruh kimite apa ya tuh tau melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode tuh jojo na ulu hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakang kapong Allah Ta'ala dia nalingitan rah tatta nalingitan rah dia nalawawang itu kung kataw makada mati mandada dia na mati mandada sepalay ko to makada iji tiya sa ni mati mandada ya ko silalo na jaji na mati tiya sa mati mandada silalo na mati ya ko monrobi patapulo taon na mapamati dia na mati mandada na makatit katuwa manang kawa sa mati mandada na patapulo tutut ya mia sa mandada ko tapapas jaji na mati yan sa mati mandada pa sila lo na jaji na mati ya ko 50 mo tang umuro na mati ya na mati mandada na makatit tatun ang kamana to tandra na may kimatin ro katanda chakarudo mapedale manang ya to ajalalo ta sa saya to chakarudo pa may gato to na mo chatin ro na cherito mana ka mananasa makwa mata patinron awe make gatau pacia matinro matanna egan na jamaah ko runtu ang kalalo si minggu din ang kalatinro macalla matanna pada kumelo mabatu madara matanna 1 minggu tidak bisa tidur aja papedalela de tu cakarudu maga na kene langsung bangi matinro de tu cakarudu patangangi mapaladio tu na tapabatinro bawa iya na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu dalam ngantuk aja tak sesereta akada nabi taja muga bawangnya lemu ya ko cakarudu ketin roki aja tak meno aja na jolo apa pisawi apa ya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku degan selesai apalagi makun rejim degan selesai zaman pure masasa melo madaku sasa pure madaku sasa memen re manasu pure manasu na plenanan re pulang plenanan re mabisa panne pura ni man rematu mabisa pare pura bisa panne misi 50 sa 60 sa misi lapi pura lapi sa misi manasu dega purana iya nakala selesai tu jama kuas sampaja dena na sampaja iya natanne di papurai makiro adega purana jamata tu wah yo gari arone kamu iya dena tu coret jeung zaman makun rai makanya ti Pak Guru kibu ya kotome matinro ibace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 supaya sinin na takko etak de mana kotomoto itu Pak Burana ya kau mapabuting yang kata saray na mapadimali atau pole ki mamoto mabela pura ki matareso maga na mapadilele ya bamu tu tabaca iya tu ni Pak Guru ngi Aisyah ko nabita anu pati mah kami lawi pembantu nak nabi tamelo ko Pak Guru lebih makanya daripada itu milawi kaya rumah karena dia nanti tidak fit agar nasa nabita baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ya kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100
Nabi baca ya ro. Dia na matako. De to pa to na mapat dia lelena. Apa ang kato tumakon ko pure matinro na pamoto. Mundo tak kajanna. Manudo nyawa. Iya tu ibaca sebelum matinro. Tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tumelo tak matinro dibaca. Pa itu Pak Dongang yang kutunggal matinro. Mak jinne ki jolo. Baca Fatihah Pak Dongang matinro. Bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa qul huwallahu akatalu kurang seberat bil falak akatalu kurang seberat bin nas akatalu alif lam mim kang muflihun ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah la ilaha illallah 100 kali subhanallah 30 kali alhamdulillah 30 kali wa pak alhaqum takasur cicang kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu mari kita baca loh kah. Agak JP tak baca. Iya, baca mana nih robo? Fatihah kepa, pada ko to masjidah ke 400 dirham berarti 40 juta. Baca kulallahu akatalu patama korangnya. Kurang seberabil falak supaya dia naganggu ki gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kurang seberabil nas untuk pakai salama. Alif lam yang sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah supaya dia naganggu kicing. Bismillah kadu kursi di tutui supaya kongka ilmu hitam nak kiri tahu. Kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempa bolana detonan reati kecuali itu tema bolok wirisaloe wadine manala lempa. Iya, kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah dibaca ke pitu maka Nabi tak aja mau matin ro pada mau umrah ke Cicang kega sang umrah itu ampai ko tomat tahu apa kan nyeri baca makanya ke pitu baca karena itu sama dengan umrah satu kali alhaqum takasur baca Cicang padok dibaca sisa buaya di dalam orangnya hadis dari Aisyah ya agak kita baca ini tiga kul alhamdulillah tak barungan ko pala limata dinya micu ya barungan min apa ya sapuam o kuata kalena riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia naganggu ki makhluk halus kemudian yang kedua dia tu nanu kita kolok bansane beli penge bansane kelejang tinge namo bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit itu sampai suruh ke masa pun kota ya betul kan mandi barakah. Namun itu kota milau doang. Itu tuh Fatihah tuh bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, diiso kemudian napa ya sepuluh kota kali ilawi barakan. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamapat diutui baca, kamu tuh dibaca pak. Jadi sebenarnya banyak. Kemudian, mesti makana kau nang kamu dalata, makanja pion rota. Apa ayat tuh alalang yang kamaki? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada masyar, nanti di situ baru mizan. Setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Komuniro. Tapi angkat tuh tahu kok pinaraka na pijempuk. Angkat tuh pinaraka dijempuk. Angkat tuh pada masa dia lain naungan. Angkat tuh pimatu titian siratal mustaqim bisa dibantu memudahkan melewati. Angkat tuh neraka na payala. Syafaatnya Nabi tak tuh dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angka tuh syafaat umum ko pinaraka na payala. Iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula kuburu na jaga memang di. Si salah. Iya ko syafaat na makanya ke surat apa ya? Suratul Mulk tabarakah. Tahapala ibu. Iya napalamu itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur. Maka dia Nabi surah Al-Munji'ah. Biasanya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacai tapalai. Ya kau tapalai ini waiki insyaallah. Angka riwayat itu kau maka
angkay malaka pacalay melo calay na kada suratul mulk aja nasa bangka kailalan makre na taw kalasi iya rote to pase tanya to musri to pase iya na pole boto rewai masampaja nginapan mengaji nabaca suratul mulk paboto salat tapi pase masampaja tapi boto matoy nabaca mati suratul mulk sampai dia bisa hafal iya na waktu na may cala makre suratul mulk aja mo calay nasa angka kailalan na dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam ako suratul mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kok orangnya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak nih kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut itu sampai ke sakarat itu Pak iwai. Peko beti mewai jeneki. Pak enang kamu jenek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kau dia nulek baca. Magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya kau syahadat. Kedomo patimu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Dena cucu itapuko dena kedo timu. Ya ko la ilaha illallah dena kedo timu lillahi bibawa kedo. Bahkan nang katawan dibaca Allah. Pak dua tuh hadisan. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jika dia nulek baca asyhadu an la ilaha illallah ya mana Allah. Tapi kalau nulek mau baca itu suruh baca aja tak bacanya illallah ngemi makanya laki nu talkinkan tuntun dia ya kupura nih baca adalah ilaha illallah amma koni aja datang sih baca pi aja amma koni ina pura mo na baca. Yan ko pura na baca la ilaha illallah pasikan na tatuntos sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega apa tahu nasa way pura mo lala ngarola ilaha tapi dia na baca. Mestinya kayan di anu kan itu orang yang meninggal itu, orang yang sakarat dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takut di surah Yasin. Kanya itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak Bunuh tahu karena semana deh syafaatnya itu makanya itu orang ketahuan berita di kitab hikmah itu nasuruh baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon lepang bukan salamun qaulan min rabbir rahim bukan tapi yon lepang itu kalimat mubin fi dhalalim mubin lepangnya corona pahilo dong itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi ya narotabanon kunadapi oleh pagi. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Kung keluarga tak dalam perjalanan, atako na kana musibah dalam perjalanan. Atau meloki ko bapak bilodong ngina salama, salamun qaulan min rabbir rahim. Tolepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Tapalamer to? Kaya betul nih baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya kau pura kita masa baca menghadapi kita baca Fatihah cicak kalau Allah katalu kalau surat bil falak cicak kalau surat binasa cicak ayat kursi cicak nah perlu bismillahirrahmanirrahim itu rumah asmin syai'un fil ardi wala bis sama'i alim. Dibaca katalu. Supaya dia akan dia itu makali ngakari bamaja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Pak Mega tuh biasa masih reati kong kata malicing. Pak ya tuh saya tulah sati maka tuh ja. Dia apa tuh napita. Tapi wai majalada. Nama dari ya punai ini tuh dari mapunai nama gampai iris saya tulah sati. Ya nang kata malioto bali bolata malioto nai di masusah. Lasati ya tuh. Nanti sempat dia ti. Iya. Tahu maliki pasangnya ngali nama denrog
Tawin maliguro ka sa ng meke. Ay, tala saya tu. Maliw to bali bola na sa nachichil niya. Tumako nachichil na talente ko sa ruwaja. Tapi dito gago ko penra di gago. May kemudian amalan aga pa bu magampa-gampang iyaman na matandre-tandre palan ang kato na tarong ang inabita nasabanis sa nabita kala maponcho numero na umaku may kami tinro na nayato na kami kitinro ta na ito to tare kini gare tate siya tatinro ko ni tate siya ka po tate dua iya ko tate asera tatinro moto ni tate 5 tate apa ko tate asera lang ko tate apa siya jam 7 jam napa matinro sih kung matinro 10 jam 10 jam yang mana kung 3 jam yung matinro berarti 10 20 pajak tulang na sa sisiwan ni agad aja malian na manre apalagi kung kataw tatip pariwabo piwan ni natinro tatip serapi lenoto napa matinro si tatip si di sangan na pilima noto karemeni ya te itu karena pulau na tahu ngomoro na patapulo itu lu tahu matinro iya makanya tuh ampai komeki matinro niya kang untuk deceng matinro ki niya kang moto masampajat tahajud pagkatanya kang untuk moto masampajat subuh nega matinro masih supaya moto ka masampajat subuh siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat pada itu kumakala mereka matinro masih untuk moto menonton Pak Golo ya toh itu nalolonga niya kemarin untuk agama padan matu ko subuh masampajat subuh ki suju pacapura na sampajat subuh tanya kami memang ni masampajat lorong jadi kenro ki lo tetap menuju ke sholat ya nanti asa sampajat tepat tuh tanya kami memang nih makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu beda ya kok niat sholat pada saat takbiratul ihram kalau niat mau sholat aku suju pacapuranya makanya tuh sampai dari salangnya 2 ini tuh beres salam, iya itu mak beres salam atau sirut tuh si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi waktu pamulan kemudian salam ke kiri napela pesan. Kotanya kami masam pajak tuh. Itu kira kau suju pacapura di sampai subuh tanya kami masam pejalur. Lauki galungnya tetap menuju ke sholat. Apa puratannya kami untuk masam pajak. Lauki darah tetap menuju ke sholat. Iya kau mati kau darah karena mati syahid karena meninggalnya untuk sholat. Kama kira ya nariasa sampai tepat kunang kahadasan nabita maka nabita umat itu adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain suju pacapura na tarawih pacapura suju tarawih ternyata memang ini untuk matarawih tapi memang maka majasa kaki makoto mapuasa ki makoto pasti sumpu-sumpu nih aja nih rumah kada assalamualaikum lepak di weh tepat 5 menit mas sampai jalan pasti tengah jam magosik mangkaroki itu lesokongi apa kira pastinya niat itu ampai kau mengaji biasa cuma pertama Quran agak sana aja lo hataman Quran kong kanana biasa pada tema itu pada tema na baca waduha layawa kan nadapi kalau surat binas rewa pe malokopati si bali planning male gang ka humumuflihun na pamilo dong magini parewa na temanyon na mani parewa itu namanya tahlil Quran supaya dia naletu Quran nah rewa si pemang jadi ya romatu komate berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali jadi aja na teman apa tatutu deh parewa yolo supaya si sambungi materu makitung pay suruh rewa tu yolo malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah makitu bagus jadi aja tano betul tapi aku ya pak kuisa suruga tau malapa itu tinda dia susah no kepada narupata isa suruga itu katau malapa tin cubi-cubi ko tau makala ide dia meru kasih nesang palai kung katau meme mapangewang nesang ele na tuju makala si sala ka ako mapangewang alam di mamako dia tau makitong kabolaan ko suruga yung pwede siya sa manasay salan to mewa na siya pati mewa iya
Tapakan jaki ahlak tapu pada taruh pada insyaallah. Talomo yang yasir wala tu'asir, kata Nabi, mudahkan dan jangan persulit. Bisa suruh betul ya. Nih, tamudahkan kita urukong kagaga ta urusuk tamudahkan. Kegagalan nate mudahkan. Pak maka tega pak sidaka itu maka gak termasuk di madiri dalang yang makuhi. Yan ang batu kutu tangan lalang yang talagay. O pakai pasalama ya tuh. Kagoro ko tu batay tu tutui. Yo mo to mabiri batay. Mangudo sarli na pengin ko tangala batay. Sesa. Ang katudo sa pa. Di napahang ito. Iya tu polisi tidur. Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy ito. Ya ko ruway sa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana ta ko to ruway na di mana gitu tutun renge. Ya tu din nasa dahari tao ito. Niya kung kaaga-aga na suri na bitalagay. Ang karopo ko lalang na suri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay, iyo pwede tumaki buah palang ko lalang. Palagi ka ito bango to pasangkingin. Di na sadari itu dan itu dosa besar itu. Di na sadari. Tapi dito gago ko di. Nasyaga to lalo siya sosyaga pa motor makire-kire mapadisi manang. Siya gaya kan na tao isusay lalan na siya soy gara-gara di tagaro gagaro. Mate ki mato na to linola mo patawi de gaga hindi na tao di wasusap. Cik di bawah tau isusay pa wat di siratu kita tertunda tama suruga untuk minta kehalalannya nanti keadaan kemudian. Apalagi kok siratu teh isusay sesok. Nama-nama iya deh. Tapi dia tuh kok penra di. Itu gaga wito na pulo kuro de gaga. Iya. Ini dia nasadari tahu ya. Iya, mudah kan. Nanya itu tahu lomongi pada narupa tahu pasalama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang angka tu sampajang makan jalan. Ko sampajang kemudahan sakratul maut angka tu ko ni Jumat. Namanya sholat sunat tahwini sakratil maut 2 rakang. Purapi mas sampajang mengaribi sampajang sunnah rawatib imunrin na mengaribi 2 rakang tapi pangupuna izazul pangupuna tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajama. Tapi itu untuk kemudahan sakratul maut. Yang kedua ipatajami pasaginang yang ikiburuna. Itu sholat sunat tahwini sakratul maut. Biasa mau tajama kapan? Ya kota nayar sampai sunah awabin na tajama. Anarakan na palawangan na mga isay. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunah awabin. Ya kau itu lejame seso cica nasi minggu. Namo yan ako ni Juma'i bawah. Ya kau itu lesi sa si minggu sisa na nasi ulang. Ya kau dia mau patul lesi sa si ulang sisa tulan nasi tahu. Ya kau dia itu le naman pati pure tajama cicak. Iya. Ya kau dia mau patul le aja na lakutu. Kemudian ya kau puasa kata tu puasa makan ya kau dia tu 5 puasa saling Kamis puasakan ayamul bid 10 telu 10 pas 10 50 lagi pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa Nabi tani gidi jamai pada kuma puasa sulap bujur itu juga untuk awet muda. Itu puasanya Nabi Adam. Biasa minta jamai Rodi. Kaya kau dia tu le pasidakay na ton Roy. Angkat tu pasidakah. Angkat tu sikiri ya kau sikiri. Subhanallah bihamdi dia ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca ketelu itu yang paling berat timbangannya nasa Nabi itu keseluruhan. Ta baca ketelu ko peraki masa pajak. Malpon como to subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Tablan. Depa. Ya ko dia tulir pasidakana. Ia pasti ya memang kalau memang di pasti dah kami nama tandre kega ia pasti dah kami nama tandre ia kong kata melo sumbangan ia lengi goncing onro dita dia pernah kata jamai kami lo sumbangan kalian kata lagu goncing lo ni malah atau ia lengi tasa enale na malang ia len ia peko dia tulai aja tite ko tak berengi pasti dah kata
Kalabannya rodi na patapampeng makalabaw. Kaya ito nakala po nga latala ni giniga tako malinga din ang bilangan nga nalinga dito bilangan ng parewakan. Yo pukuigat tangin na sira to na paisoro si tema andra si malaika sila day madeki. Taring ka to pa sila kababo. Sari sasampay kanina hira-hira ini supaya kita bisa ramalkan. Saya dapat itu di hadis aga ang kataunasan na bita hindi naloko pada masyar apa na pa ibangkit kataw ini palalamat kinrosa to tema to malalalo pada masyar jampu memang yalin jadi dia naloko pada masyar anten baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat sehingga ya no tau masidakai dia nisang makarani ka nasidakai tau isidakai dia to nisang makarani ka sidakai makanya Bapak Ibu sekalian jadi mampu-mampu aja na masjid kamatanrang ita paki iya tapaki na teko carana sapaki onro wadingin masjid kaki detis sangi makalani gatau tasidakai iya tahu koro tasidakai ya deto ni sangi makaledi maling kamagampamo pak mega tu pesantren ngoko penrak pesantren na gurutan pesantren prepare usidra banyak pesantren palai ko kepala korang atau panti asuhan tapo dapat ni gurun maka databi pa ustaz yung tagana tapos to na sikola wadi bantu anak yatim gato pakir miski makadangka makada isya ka pagkamayana si ulang ko to na ito makanan makada misalnya 500 sabu kadaya pagkiringan ni pagkamaya sa tiap bulan iya patanggungan tapi aja tapodang nga iro na kadanigasan aja to na tapasirunto ka aja to tapodang makadaya bantu kinaro yang asa nabita tau masidakai denis sangi makalani ka tau nasidakai tau isidakai dito ni sangi makalani ka sidakai jadi dia kupal selesai mati orang anak nama sudah berhasil denang taniris sama kadaya dia bantu ya anak waktu nama sekolah itulah yang sebelum sampai kepada masa sudah dijemput dia lo antri napai malalan na jemput dibawa ke Rafiq Lala yo pukul pasipulong niya to tawin na pa bagay nga ngampalo ni sorting ni balender manamo pa de na langsung niya sapaki lalang yo at din niya magampat tama surug de nantre ato melo kita masuruga de tantri melo kita magampa telu pasan na nabi tayo dahulu na dyan natasalam kung may kita masuruga dengan penuh keselamatan kaya wala idecit to mapijalo ko rin ya kung kataw masike abas sakit na paujaki tayo tilaw daw ng imadetsi. Tuloy mo kira-kira. Yung po kumasik kita ito makareto siya kaparang na siya. Sisile mo aja nasa layo. Yang kedua oto ki makasiwa riwat tumamana-mana tilo na tao. Itu sholat tahajud. Namudon na kami. Kemudian yang ketiga wajaran yang rarang tawakin rangnya din po na. Balibulata macicil motor ini palit-palit. Sama bisa suruh lagi tulemo madodong memang tadi ko nikaga tulema la cara maku mapamula na lang to chapana yato na chidetala Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidul Syuhur hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam itu hari Jumat istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar sininna Nabi angkaman istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sikirina istighfarnya Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sininna Nabi angkaman istighfarna tapi khusus Nabi tak karena dia adalah Sayyidul Anbiya diberikan Sayyidul Istighfar agar nasa Nabi tak degaga pak dongan na paturo po ngalatal banda mapamuli Nabi pamulangnya leturia menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar jadi degaga patari ibaldisi Bapak Ibu sekalian na paro sasakali srilain na waktu na napaturo po ngalatal Sayyidul Istighfar terima to magay makalibalisi makkumani bate kumelo pa
sila kay di umat na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapadlaw na napaturungan ni po Allah Ta'ala, sakali saja dibaca, po Allah Ta'ala jamin. Ya makanya po Allah Ta'ala napurang nabitsa. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu, siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya tuannya, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati, ito suya jamin sa surga. Iya benar